uloga organizacije prostora koju arhitektura treba dati. Tu je ta funkcionalnost, ali istovremeno atraktivnost, ljepota i uglavnom i jedno ovakvo zdanje između ostaloga u svoje vrijeme kad se gradilo predstavljalo je jedan arhitektonski projekat, ali danas je ova zgrada na primjer sastavni dio kulturne baštine Osijeka, Osječko-baranjske županije i Hrvatske. Evo na tim tragovima sa velikim interesom i sa velikom pozornošću dajemo značaj arhitekturi u turizmu. Polazimo od osnovne činjenice da uz zadovoljavanje ovih stručnih okvira koji proizlaze iz prostornih planova i vaše struke, u prvom redu osiguravajući arhitekturi jednu malo drugačiju, značajniju, bitnu poziciju, želimo imati hrvatsku arhitekturu u turizmu, želimo imati hrvatske hotele. Smatram da tu kreativnosti nema kraja. Ako gledate samo realizaciju jednog turističkog projekta, činjenica je da za milijun nečega možete napraviti zgradu koja je potpuno ista u Londonu, Moskvi ili Tokiju, a ukoliko uključite malo kreativnosti i napravite nešto autohtono, nešto temeljeno na kulturnoj baštini sa svojim određenim ubrzanjem, onda smo napravili pravu stvar i mislim da tim putem trebamo ići da iskažemo one posebnosti koje naša zemlja ima, one različitosti koje naša zemlja ima, da ih na ovaj način još više i pojačamo. Ja vjerujem da ćemo imati na okruglom stolu otprilike širiti ove teme. Isto tako naglašavam da na danima hrvatskog turizma koji će se održati za nepunih mjesec dana u Zadru, kolege arhitekti će isto tako gostovati na našim danima i dati toj povezanosti još veći i jači značaj. Čestitam i zahvaljujem vam. Zahvaljujem ministru turizma i naravno s posebnim zadovoljstvom u ime organizatora pozdravljam ministricu graditeljstva i prostornog uređenja, gospođu Anku Mrak-Taritaš, koja će nam se naravno obratiti sad na kraju ovog uvodnog dijela sa svojim pozdravnim govorom. Ja sam od onih malih, dakle još malo niže. Poštovani uzvodnici, dame i gospodo, drage kolegice i kolege. Ja obično imam tako napisane govore, imam nekakve okvire. Za ovo obraćanje nemam ni govor, nemam ni okvir. Razmišljala sam cijeli tjedan čitajući novinske članke, intervjue, što i kako ću govoriti. I odlučila sam sve zajedno započeti emotivno, iz duše s jednom pričom. Dakle, tamo nekih davnih godina kad sam bila 5. razred osnovne škole i kada smo pisali prvu onako nekakvu zadaću što želiš u životu biti, onda sam ja prvi put napisala da želim biti arhitekt. I onda su me pitali zašto i onda sam ja objašnjavala što sam vidjela. Dakle, ponukana sam bila jednom kućom koju svi dobro poznajemo. Frank Lloyd Wright, dakle poznata kuća Slapove je bila onako kuća koja je bila ponukana i cijelu svoju osnovnu školu i gimnaziju sam govorila bit ću arhitekt. Ja dolazim iz jednog malog grada gdje je prije mene 3 godine nitko, generacije prije mene, nije studirao arhitekturu i kad sam došla na arhitektonski fakultet bila sam sama. Sama iz jednog malog grada, sama u jednom nepoznatom okolišu, sama u jednom nepoznatom okviru i osjećala sam se zapravo, pitala sam se da li ja tu pripadam. Ja imam jedan horoskopski znak koji karakterizira tvrdoglavost. I onda sam zaključila da apsolutno tu pripadam i digla sam glavu, završila arhitekturu, srela jako puno prijatelja. Imam danas odlične suradnike koji su arhitekti. I često se u životu, na svom životnom putu koji me je vodio nekim drugim smjerovima, sjetim tog trenutka prvog predavanja u auli arhitektonskog fakulteta i tog osjećaja samoće.
Dolazeći tu među vas, pitala sam se da li taj osjećaj samoće je i dalje ili ne. Nije. Kolega Hrabak je održao jedan krasan govor. U tom uvodnom govoru je rekao što mi osjećamo. Da bi se čovjek bavio arhitekturom, mora osjećati. Svi osjećamo se ugroženi. No međutim, današnji dan i današnje predavanja i ono što ste spremili na kongresu arhitekata govori tema novi momenti. Ne čekaju naše mlade kolege, ni one koji imaju nešto više sjedi kao ja u glavi, recesija je. No međutim, trebamo na to sve zajedno zaboraviti. Iskoristiti ovaj trenutak u kojem se nalazimo. Nježno je spomenuta legalizacija. Ja osobno sam o legalizaciji toliko puno pričala da više nemam niti snage, ali imam potrebe govoriti. Iskoristite ovaj trenutak. Okrenite se u prostor koji je. Teško da ćemo vidjeti uskoro nekakve velike dizalice. Ali iskoristite svi zajedno ovo vrijeme koje ćete tu provesti, današnji dan, sutrašnji dan. Razmislite o projektima sanacija, o projektima transformacija, o projektima vraćanja onih bazičnih vrijednosti u prostor. Ovo je taj moment i ovo je taj trenutak. I dobro je da je kongres sada tu, na jednom prostoru koji ima traume iz ne tako daleke prošlosti. U jednom prostoru koje karakterizira zemlja. Zemlja je ono što je apsolutno postojano. I razmišljajte o tom momentu, razmišljajte o tom trenutku, razgovarajte. Više od 500 učesnika govori o potrebi da se druži, o potrebi da se razgovara. Nemojmo razmišljati o nekoj dalekoj budućnosti, o nekim dizalicama, o nekim neboderima. Razmišljamo o sanaciji, o sadašnjosti. Razmišljamo o tome što nam je ovaj trenutak dao. Ovaj trenutak je dao nevjerovatno, ali istinito. Mene kad netko pita sa razine drugih ministara o proračunu, onda ja kažem da mi tu nemamo problem jer se naš proračun puni. Naš proračun se puni za vas. Razmišljajte o projektima sanacije, razmišljajte o projektima transformacije, razmišljajte da sve ovi naši grijehi, mali ili veliki, koji su se desili u prostoru, da ih možemo na određeni način iskupiti i vratiti nekakve vrijednosti koje smo možda i zaboravili. Zaista, ja, da se vratim na početak priče, često se sjetim tog trenutka i svakog ulaska kad uđem na arhitektonski fakultet se tog sjetim i sjetim se da zapravo čovjek u ovom poslu nije sam i vi u ovom poslu niste sami i treba se otvoriti zaista prema svim drugim strukama jer onda zajednički mi arhitekti i svi drugi možemo nešto napraviti. Vjerujte, dobar je trenutak. Trenutak koji treba iskoristiti. Trenutak kad se pripremaju, i danas je tema, novog strateškog dokumenta Republike Hrvatske. Kakav će on biti? Ne ovisi samo o nama, ovisi prvenstveno o vama. Stoga vam ja želim da ovo vrijeme lijepo provedete. Ja sam, možda da se vratim na početak priče ili na kraj, prošli tjedan bila na tom istom fakultetu, bila je promocija, 70 mladih ljudi, činjenica 60 djevojaka i 10 dečkih, ali 70 mladih ljudi je tamo stajalo. Meni je diplomirala i meni je jedna jako, jako draga osoba, jedna mlada djevojka koja je otišla na arhitekturu zbog mene. I prema njoj i prema tim ljudima osjećam odgovornost. Mi svi trebamo osjećati odgovornost prema tim mladim ljudima koji upisuju arhitektonski fakultet. Mi moramo dati mogućnost zaista da slobodno dišu, da slobodno stvaraju i moramo im dati mogućnost pripadanja i ovom prostoru i prostoru Europe. Ja vam želim da lijepo provedete vrijeme, želim da oprezni budete prema Baranji, jer zadnji moj odlazak u Baranji je otprilike tjedan dana nisam došla k sebi, pa onda maksimalan oprez iako je subota. Zaista razmišljajte o sadašnjem trenutku, o ovom momentu i o budućnosti. Iz jednostavnog razloga što arhitektonska struka, bez obzira na to sve zajedno, ima budućnost. Treba ju prepoznati i treba ju iskoristiti. Ja vam svima zajedno želim da ugodno provedete ovo vrijeme i da zaključci koji budu na korist svima nama.
Zahvaljujem ministrici. Dakle, Carpe Diem, Carpe Weekend, Carpe Kongres, kako bismo ga svi što bolje iskoristili. Naravno, puno je pojedinaca, puno udruga, institucija i sponzora dalo svoj doprinos u tome. Tko su sve oni u jednom kratkom, malom sižeu prije nego što počnemo sa službenim raspravama i prvim okruglim stolom, još jednom gospodin Tomislav Ćurković. Dakle, dužnost je prije nego što krenemo i obaveza zahvaliti se svima koji su nam pomogli. Dakle, prvo svim pokroviteljima, predsjedniku Republike dr. Ivi Josipoviću, koji je inače uvijek imao razumijevanje i za naše apolitike i za sve aktivnosti koje arhitektonska struka provodi, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvu turizma, Ministarstvu kulture, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova, te veleposlanstvu Italije i Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu. Što se tiče sponzora, teška su jako vremena i svi ovi sponzori koji su se nama priključili, mi im neizmjerno zahvaljujemo. A naravno da najveće zasluge idu našem generalnom sponzoru, tvrtki Feal, koja je, smogla snage da nam se priključi. Ja se posebno zahvaljujem predstavniku Feala, gospodinu Damiru Šimunoviću, koji je predstavnik Feala u Hrvatskoj. Također i svim drugim sponzorima, ja ću ih sada nabrojati, Agrokoru, koji će nam biti domaćin sutra navečer, između ostalog, Hrvatskom savezu za zelenu gradnju, tvrtki Knauf, Erste, Ako, Fundermax, Farmacel, Mapei, Croatia osiguranje, Neutra, Jakuci, Florim, Jesi, Flaminija, Aquachem, Rehau, Baustoff, Arskopija, Tece, Ravago, Lokve, Vajland, Prefa, GPP ili GPP, Velux, Manic Production, Peugeot ko nam je dao službeno vozilo za kongres i AVC-u, te i svim medijskim pokroviteljima. Evo, to nam je bila dužnost prije ovog radnog dijela. Hvala vam svima još jednom. Evo, to je to. Dakle, službeni dio, svečano otvaranje smo uspješno, mislim, odradili. Budimo uspješni, zanimljivi i kreativni. Budite drski, zanimljivi i kreativni u svojim raspravama, okruglim stolovima i predavanjima koja će uslijediti. Sve tamo do nedjelje, negdje iza ručka u to vrijeme. Želim svima vrlo ugodno vrijeme provedeno u ovim raspravama koje slijede. Tomislav i Hrvoje će se uskoro vratiti, budući da su moderatori prvog okruglog stola koji slijedi, a to je strategija prostornog uređenja. Mislim da će nam se pozornica nešto malo promijeniti, pa možda imate par minuta prokomentirati ili ćete se svi odmah, mislim da imamo tu nekakvu, budući da smo u Hrvatskom narodnom kazalištu, jednu zavjesu, pa par minuta pripreme kako bi se pripremila pozornica za prvi okrugli stol. Hrvoje, klimaš mi glavom, je li to točno ili? Ne, nemamo zavjesu ipak. Hrvoje će reći par riječi, sad više nije službeni dio, izvoli. Dakle, dok se Bina priprema za nastavak, ja bih rekao par naglasaka, dakle, gdje dodatno otvaramo i pozornicu i program. Dakle, jedna velika novost ovog 4. kongresa u odnosu na dosadašnje je da osim programa koji mi imamo između sebe, imamo i program koji je otvoren za građanstvo Osijeka. I taj se odvija najvećim dijelom u Eseker centru. Od ta u tom bi izdvojio 2 programa koji su nam posebno dragi i bitni. Jedan je arhitektura i djeca, gdje u jednom programu koji već u Zagrebu dugo provodimo i gdje se zapravo po nekim napucima svjetske arhitektonskog udruženja UIA odvija program koji kod djece zapravo nadoknađuje možda onaj manjak u osnovnoškolskom sistemu u smislu razvoja percepcije prostora.
tako da će se osječki osnovnoškolci moći susresti s ovim programom. Drugi program koji imamo je zapravo su besplatni savjeti za građanstvo Osijeka po pitanju bilo čega što ima veze s arhitekturom. Prema tome, od pitanja imam parcelu šta mogu, do pitanja nisam legalizirao ovo ili ono što još mogu, opet otvorena su vrata. I de facto svi koji smo ovdje smo isto tako pozvani za sudjelovanje u tom programu u ESEKR centru za koji vjerujem da će biti vrlo zanimljiv. Ovdje, kad je riječ o samoj našoj pozornici, iza crvenog zastora nalazi se izložba radova koji su pristigli na naš javni poziv za radove koji upravo se obraćaju temi sanacije prostora. Dakle, paralelno pa i prije nego što je zapravo i krenuo službeni proces legalizacije na Fakultetu arhitektonskom u Zagrebu, ali i u drugim čisto vlastitim inicijativama, ljudi se bave kontinuirano i zapravo programom sanacije prostora. A iza mene je dakle izložba pristiglih radova koje će kolege unutar programa i kasnije prezentirati, ali u svakom slučaju u bilo kojoj pauzi programa ovdje iz auditorija možete prošetati tu iza bine, iza ovoga tila koji će se dizati za vrijeme pauzi i pogledati izložbu koja je na samoj pozornici, a tako valjda nekako ćemo simbolički i dokinuti ovu distancu između auditorija i onih koji slučajno ovog trenutka sjede unutar nekog panela. A ja bih sad, mislim, pozvao, to jest ostavio Milanu da pozove sudionike prvog panela.